إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu mo prall, su misli ako bor, vrednost isi ko Allah subhanahu wa ta'ala akija dunja. I'lamu, ko som vredini ko Allah? Annama al-hayatu dunja la'i. Taro pare, taro kera, taro vorda, nina vredini ko Allah. Jek pak, falimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sa hamdi, sa i zahvala pripadini Allah isi sojtanu jeki. Uzulesa vëdhëndane. Jedino visilo hakko pravo jek insani jek gjini lesi ibadeti te kerel. Lesër da ja spasem zaštita Rasulullah pravila suratingja. Tarmalosh na duše, tarmalosh na delija. Sa Allah suratingja su dženem su na dženeja, su dikem su na dikaja. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala uputini ku pravo drumo, tačno tanom ku uputa. Ka se Allah dozvolini to ku krivo drumo, nikad naštija rake dženota ne ku pravo drumo. Hem mesbudi nakatar Allah subhanahu wa ta'ala vrdlona ne. Hem kao bičagija Muhammede sallallahu alaihi wasallam sa rahmeti celo svetonge. Te kalimentari tumina ko svetlo. Tar biđandipe ko džandipe. Tar eklošno hali situacije životu koji pošukar hali situacijom životu ko dunjalukom ko ahireti. Ako je keramen ko dujbukja. Savjetan Allah dujbukja. Uprvotan u Kur'ani. Ako je keramen ko alesre lafje. Su açilami ko Kur'ani pa kva kitabi. Hem ako pratine pejgamberi su sunneti. Su açilami ko hadisija. Ako pratine Allah dujbukja. Nikad ne netidja krivo. Hem ka bishami ko pravo drumu. Su dva pravo drumu sa svakiraja ki surat al-Fatiha. Allahumma hdina sirata al-mustaqim. Ja Rabbi uputina men ko pravo drumu. Hem Allah pravo drumu ingaritu direktno ko dženeti. Ako i keraja men ko Kur'ani hem ko sunneti pejgamberi su. Alhamdulillahi su Allah dozvolinja minge Palim ti kedamen nedela koji dovesaru ker ki džamija su dozvolingja minge tišna lafetaro Allah subhanahu wa ta'ala hem taro dovesaru poslaniko da bi adala lafija hrana dušaketove. Su se akva beši bi su kerajale akate ne samo tišna ek dersi na to ovem pralikano društvo nego isto amari duša te hrani nalate vakera. Su se amen maša Allah Haya मुझे चबापिया हम सासु मांगे हम पियात की सु मांगे हम जाय काय मांगे अमा ती दुशा के ना दे अखराना मुकेला बुखाली अकुना देला के कुरानी हम सुन्नती हम अल्लाह दी बुके अल्हम्दुलिल्लाह मकवा दर्सिया सुशना सो كده من باش ادوا درسيا بدي خرانا दुशा के मुफला हमी पेन الاسلام الحمدلله को حديث को دشتو حديث تارو سرند حديثيا Saruveka čitina ko arapsko, poslije kad ka u prevod hem te halva kao hadisi, hem ket halva ele tenaliki praksa. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم. كانت دي كاو بريو ترى كوا حديثي كوا حديثي برنسيه منجي او ابو هريره كوي ستيني بيسالو كيني بينه او ابو هريره اللي برو سوزانشيني ابو هريره سوزانشيني نادو كوي ستيني Odade başka ettik ne maşkengor ابو هريره
Hureyra o lafi Hureyra avrator o lafi hurra. Hurra i mačka. Amo Hureyra i tikni mačka. Znači odatel i tikni mačka. Hem koji šeti vakir mangile suru ana sari netano. Sadma nadimak. Naj netano dataro tikne mački. Ha? Abdurrahman daile kasro çavo. Ko arabsko vakiri pedadi suru ana visto. Abdurrahman ibn koji se tinip. Adale se amin dingyam tu menat početak so. Tетрадке, hemiska. Te пишнена Allah informacije. To se sona пишне или как бисте лемо прав? Кай तुम्हारी тетрадке te पूछा? Adale se от minge dersi akana pouka. Sikleni leksiona. Len inshallah avena kate derse mangala te aven te shunen te sikloven. Na shiti sikloven dok na пишнена advas shunena. Hai tamamen aromada tar pismena nardo. Na te çomenge şele berşensa pana panda, amore unuke para unuke te očuvenisto ne pismena. Se meso siklilum ko ulema ko hocalar ya ke tecavina o tebizu tetrat ka bizo kalemi ka vakeri sumange to akate. O çave oduri kelena pes. Akate çave na vena mangi. Asu tu vakir aftmenge. Aynen. Znači onda prifatine nisa ve talibi znači učenik. Te avalo te bešio te siklon nešto dok napišini. Adele se inšallah tu men da siklo na karta ven tetrat ka hem iskate oltumen. Abdurrahman ibn Sakhr. Znači Abdurrahman o čautar Sakhr. Ovakva hadisi isto prenosi na mingi. Vakeri šingim kao pegamberi sallallahu alejhi ve sellem vakerga. Inna Allah ta'ala tayyibun. Tašno Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ta'ala tayyibun. Koji je značenje dva tayyib? Što ne dola fi? Asi ka veme prvo arapski te ka montači. Inshallah. Inshallah. Tayyibun značenje šukar. Znači pase Allah subhanahu wa ta'ala šukaritam. Tayyibun. La yaqbalu illa tayyiba. Nakirila kabuli osma od vas tanu šukar. Allah tanu šukar, samo od vas tanu šukar kirila kabuli. Hem posta vakiri. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina. Hem čačipase o Allah naredinga vernikon adava su isto naredinga peygamberin. Posle vakiri peygamberi o ayeti ko Kur'ani. Kayo Allah subhanahu wa ta'ala vakiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Hem isto haber ayeti vakit jawab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Hem suda çine akladığı ayeti. O prvo ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakiri ek ayeti tala Kur'ani. Allah su vakir ote. Ya eyyuhar rusulu. O tumen o peygamberiye. Kulu minat tayyibat. Han taradva su şukar. Tayyibat znači Allah taradva Allah su pušlum tumen. Tayyib. Znači tayyib tepena tayyiba yetnica. A tayyibat poviše. Možena. Jednina možena. Ja to vakir. Znači, o tumen o peygamberi o Allah vakiri. Han taradava su šukar. Wa amelu salihan. Hem kerin šukar amelja, šukar delija. Amel tano delo. Salihan znači šukar, šužo delo. A kate ko ako ayeti Allah subhanahu wa ta'ala vakiri peygamberinge. Sonra ne tane insaniya normala saramen normala insaniya. Nego posebna derece islen ko Allah subhanahu wa ta'ala. Peygamberiya svako dive kerena suytanu halali hem nikena kerena harami. Nani saramen? Svako dive harami yani sva halali kere. Oprat kere. Nego peygamberi Allah vakiri olenge. Kulu minat tayyibat. Han torad vasi şukar. Hem kerin şukar deliya. Samçiyona kerena nahana torad vasi şukar. Hem nakina şukar deliya. Ama pale mo Allah olenge vakiri. O tumeno peygamberi han torad Allah bu kesi şukar. Hem kerin şukar deliya. Hem posle peygamberi ek haber ayeti vakirga. Allah nakirla tor peygamberi Allah finego
Ya eyyühellezine amenu. O tumen so verujnena. So si tumen imani ko srce. So si tumen vera ko kalbi, ko vilo. Akana olenge Allah nešto akiri. So akiri olenge? Kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Han odolestar tari nafaqa, tari rızkı sudingyam tumen, sutanu şukar. Hem posso Peygamber sallam akiri eki manuşestar. Akiri thumme zekara racule yatilu sefar. Posso Peygamberi vakiri eki manuşestar sudingya baro drumo. Baro drumo sudingya. Yatilu sefar. Znači nasomek normal drumo nego baro drumo. Eş'ath. Sodva eş'ath. Eş'ath značini jek manuš biharov de balenca. Dikerete pene tada soy boştinga niko kopatilno igdote to pomui nite harope bala eğer ikilo avriyav. Sarek manuš tininga baro durumu hem anglede ne saramen de kana avioni tistu first class naşujo tankate beşe haybe pibe somange itura doina nango takodaile našti qua vreme onardo tininge prensa Camila, Gras, hem 300, 400, 500 kilometre, 1000 kilometre on divensa cidinge drumo. Namen saati, ko aerodrom su ajikere. Hem posti Putine 2-3 saati gotu. Restan ko adva tanko ma kes maglante. Na. Ko lengro vreme baro drumo cidinge akva manush. O bala sa biharovde. Hem aghbar. Aghbar znači sa prašine o propestesile. O probala, o mui, o lice, o šeja, sa prašina. Tarodrumo, barodrumo cidinga. Eş'ath aghbar. Hem sova kiri yamuddu yedeyhi ila sema. Hem vazdala preduye vasta ko havai, naupre. Sova kiri ya Rab, ya Rab. Hem poso Peygamberi nešto vakiri. Tajnost. Sova kiri Ali ve mat'amuhu haram. Lesuru haybe haramine. Ve meşrabu haram. Lesuru pibe haramine. Hem pandaso ve melbesu haram. Čako šesu i propeste su isile isto harami. Ve guziya bil haram. Hem hraninga petara haram. Hem poso Peygamberi vakiri. Fe enna yustecabu leh. Dalje lese akaya dua su kirala kana kabuli kavu. Принесемо ко муслим. А кава не hadis. Kana kapučmina. Znači akate olafi tayyib. Pučmina Peygamberi sallallahu alejhi ve sellem kakva hadisi. Makiri inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiba. Tačno čači pasi Allah tano šukar. Nakirala kabuli osma advasutano šukar. После вакиргия дуй ајети тар Кур'ани, hem после вакиргия ми историја тар аква мануш. Сој си везакана тар почетак Олафи тајиб, значи кај Аллах тану шукарем само шукарипе кабули керела, hem сој си везакали манушеја. Со мислеме туме. Сај везај си екате. Со пегамбери вакири тар Аллах, Аллах тану шукар вакири тајибун. На керела кабули осма адвасу шукар. Hem после Peygamberi vakiri mengi tore kakva manush. Baro drumu cidinga. Biharov de bala. Prašine o propestesile. Cidinga baro drumu. Čindilo taro drumu. Hem bazila pe vastane opre makiri. Ya Rab, ya Rab. Alesro haybe harami. Pibe harami. O šeja sunilo propeste harami. Hraninga pe taro harami. Dalje lesri doa kao kabuli. Pandana duringe mangi. Soji veza. Să mi se Bravo. Jek puti să scrivete la cava hadis iskrenost. Znači ajte počimnea, Allah vakiri, a kad te Peygamberi vakiri, Allah tanu šukar. Tayyibun. Hem tayyib, Allah fi tayyib, su vakiri pe kad te Allah se kai šukar, tanu isto vakiri pe, za sao šukar delija, su dinde. Šukar lafiya su vakiri pe, arapsko vakiri pe, el amel tayyib, šukar delo. Kavul tayyib, şukar lafi. Znači sadla bu kya? Sadla bu kya? Şukar tani. Hem adeli lafiyat tayyibun vakiri pe
یکی بکیا که دلی شکر دلی نشکر کتی یک بوتی شکر تانو الی یک مانوش انسانی شکر طیب هذا رجل طیب وکیل اکبا مانوش شکر تانو اکبا دلو شکر تانو اکبا لفی شکر تانو همیسته الله ایسده وکیل الله طیبون znači Allah šukar tano hema kati šukar o Ibn Rajab vakiri kaj kati značini Allah tano čisto te vakira tahir arapsko vakir čisto značini kaj nisavo lošne sifati ne štite daje Allah se saro primjeru kristijana su kerina vakirina kaj Allah isile ek čavo sar šaj mi te vakira sar insani Allah se savko sifati te da Savršen te vakirav nešto sutano na zaslužine ako je Allah ste vakirav. A to ni nanetano ni respekt ni preterano tu preteringjanti buti uopšte su vakireja gataro Allah subhanahu wa taala. Nešto nemoguće te vakiri pedava. Kao Allah isile čavo. Tu te la kergane Allah sur derece. Peragane Allah sur bari pete vakira. Kit vakireja taro Allah subhanahu wa taala ovi sile čavo. Ili ek insani tano Allah. Kaj strašete volad va Isa, pegamberi Isa alejselam, neko je olenda tar kristijani verinena, kaj Isa tano o devil. Strašete volad ek insani devil. Ki to Isa kere mange afi, gelo ko kupatilo, gelo ko vece, o Isa bukhalilo, o Isa hala pila. Strašete o devil te vol bukhalo. İsili bukhalo devil. Puštu kur korimo prav. Puštu hari zamisli davi rasmisini hari. Savršeno te vole k insani devo. Savršeno devo te vole čavo. Ke te dovole sile čavo. Ne morate vole ovdje isto romni. Hem še papo, hem tako dalje. Familija. Šeli Allah agar te volam. Allah ne salle suru stvorene. Lejsa ke mitlihi şeyun Allah vakiri. Nane ništa hem niko sara Allah. Našti je dva Allah su yaratinga. Te vole suru stvoreteli, našti. Nemoguće je da. Adlese, kad vakiri pe Allahu tayyibun, znači Allahu tahir, znači Allah je čisto. Allah je duro dole sa su vakirina taro Allah je taro lošna bukja. Agar te halava. Adva znači Allahu tayyibun, Allah je bud dur taro Allah lošna bukja, pogrešna bukja su vakirina insane taro Allah. Bizo candipe. Hem taro cahilo kolengur. Taro bi candipe lengur su vakirina taro Allah. Hem amen su vakirina primer. Taro Roma. Bršim ke jala su vakirina Roma. Bereketi ya. Adva su verini ko Allah bereketi. Allah suna verina o devol rovala. Yani eğer isi koruma da yani girmini ya ay holanga o devol. Ha geldi. Asaya ben ama eğer pogrešno haloy betar Allah. Allahu tayyibun. Vallahi bu dur tar Allah bu kası vakine olesta. O Allah neli asbak tar valla mesaj to ke dike brşim. Kit girmini ya yanna ne vallahi hala muakane mukeladı. Subhanallah. Savo haloy be adam. Mate halo pogrešno Allah amare gospodari. Adale bud adrese bud važno aminge. Uopštite penjera amare gospodari. Te jana ko je Allah. Amen chache na jana ko je amare gospodari. Panda na jana. Morate isklevada. Hem morate jana Allah isre sifatiha. Allah cennetu min. Allah isre enava dışena. Anava. Esmaül husna sıvakiri po karabsko. Ama esmaül husna ne samo anava tar Allah. Yek anav, ama dva anav objasnini gospodari. Objasnini tu ke Allah je koji tano. Sa svaki untu menga del Ar-Rahman Ar-Rahim primer. Milostivo najmilostivo. Allah duj anava, su taro Allah anava men šajti penjera mari gospodari. Hema dva samo yek anav. Zamislim sadece ne o ayna odešene anava. Hadisi si haber hadisu Yusuf Abu Hureyre prenosi nekva hadisi. Vakiri koji canela pamtini o ayna odešene anava taro Allah subhanahu wa ta'ala. Halol alen. Hem уважавини pe gospodaria dali navensa какво ко дженети. Haydi mutlu ako mangiya to cenneti siklova kalanava. Siklova anava Allah eseri. Hem can suzançinin Allah anava Allah eseri. Hem tara Allah anava ke janiyati gospodare pospremno kovete kere ibadet ti Allah eseri. Pospremno kovete уважавини te gospodare sar osu kamangi otutar. Ana sar tu su kamangi. Znači Allah je tano perfektno. Advate jana. Amaro gospodari nisavi greška na nili. Nisavu aib na nili. Sad vakira aib na Allah mangi Allah fi.
Na fajda. Aib znači... Ha? Greške. Nedostatak. Nedostatak. Advata vakir. Allah perfektno tano. Advata ne znači isto Allahu tayyibun. Tar Allah fi advati halava. Hem poslije pegamberi vakiri la yaqbalu illa tayyiba. Ne prihvatini osim adva su tano šukar. Su tano isto perfektno, kompletno. Jek delo su kerele, Allah ese radio Allah, da bi Allah tvoje zadovoljstvo, morate vol tayyib. Morate vol perfektno. Morate vol šukar. Šajli tu primjer te diya ke te romnake, ti kine fostani hediye, sab haravdo te delake. Soka vakir tu ki ti dayeli ti romni. Maşallah. Sağ maşallah. Maşallah ka hudud kya. Ele jenoz ka kiro. Ha? Tidai şükür elhamdülillah. Tiromni şükür elhamdülillah. Biangiat ki te çave, ha, pușteni tut, kandini tut tako daile. Zasuzini şükür pe. Tidai da isto sukergiat ke nashi tiromni te ini tu ke sada. Te kirot ke su tidai sukergiat. A tu ponekad bistrete diye. Kere poviše şükür pe tiromna ke, a bistrete diye. Ke tiromni magazin nešto od makine alaki. Ke tidai ponadri dai ka kinaft kinčal. Ana kirin bistergian te diye. Znači preći i daj me prvo tantani, poslije voda i romni, a dva samo te vakira. Znači, ke deti dijake, ili te romnake hediye, birine najšiže hediye. Hem de adva te dijake te romnake. Ke mangek delo te kere, ibadeti, kasro zadovoljstvo mangeti dubine ke deti dijake te romnake de hediye, da bi te ovo zadovoljno tvoje, radosno te ovo. A ke kere ibadeti, te gospodare se zadovoljstvo mange. Sa şey tu te kere, एक sadaka ikalete €1000. Akero malen meda €1000. O samiri najna koy filani soru çavo dela €1000. Amen kere sar ko biava avdive. Amen sar kite avdive najalos pone sa camiye dikeu Roma misline ki ko biavtane. Spomeneno ana hem çave kale soru çavo inum hem kotara katar taradva najna so Kasi ti ato kala $1000? Ti forde çale mangen nardo dali Allah se zadovoljstvo ti dobineli. Ha? Kasi ti atu sadaka? Kasi kire namaz? Kasi postine? Kasi çivet ke şamiye mi pen? Da bi ti skavete poška tarija dia pen? Sonanela şamiye? Ili kasi mu ke brada mu pravim posle kire namazi hem faline atu anglo avera manusha. Kasi kire da? Allah se dali da tu maşallah ti skavetut. Tevint ke nardo kopiko te kirent ke agar maşallah. Elit epenaki. Ha? Adali sili kire adava. Dali Allah ka kel kabul adava. Allah şukari. Samo prefatine adava se şukar. Tar şukar dile şukar lafiya. Kergen namaz elhamdülillah praşkar kergen. Çigant ke şami mi per maşallah şukar. Alan ki camiye maşallah. Ama kire adava iskeno. Allah ese. Ama kire adava o nardo falinen. Ma ke tu ciando anglo nardo. O nardo kire to şukar lafiya. تو اگر نیشت نه چیلوت که تراد وادل. اونها تکیلو کابلی سرت پنه یک هدیه سودینگان تیرم نه که دیدیا که پراودو پاگو. نه تی پرفاتی نه دوا. هم تو عبادتی تو پاگلان لکور کری. پاگو عبادتی ده الله است. اکو تو ده صدقه چالمی تفرد. اکو تو کره نمازی تا کداری تکیل تو پوجاند آورندار. پوبارو آورندار. تکنی اکوا دلو پاگو دلو دینگان الله است. سر شیطه الله задоволно дело. Не те кел кабули вообще. Китна кирга кабули сар кого задоволно. Кубур намаз я мен кере, кубур садака мен дая. Дали пушнан ту вообще ки дингана кала 10 euro 5 euro. Akva namazı ket kirgan. Dali vaki yapa namaz ya Rabbi. Kermandar kabul ya Rabbi. Dali tu misne tu inan maşallah super muslim. Tu itro namazı sağma namazı mere kabul hovena. Samire deli hovena kabul. Kotar çene tu adam. Dali вообще tu pushlan tu korkuri. Ya Rabbi najna dal ka kirmange kabuli dali na ka. Ya Rabbi me grešnikojim. Še akva namaz na kirgilme sar strobovati keravini. Še gleme misli ko akvatan ka kjebuti ana tu te ya Rabbi. Palem tu inan rahmetciye ya Rabbi. Ker kabuli manar akva namazi. Ako su ne kompletno, perfektno. Ya Rabbi akiya sadaka su davala. Še dingumla ne savi aviren nameraya. Su ne perfektno. Ali palim ya Rabbi ker kabuli mandar.
Ya Rabbi benim grešniku ya Rabbi. Agar mora ti kera moru ibadeti. Ana to tu maşallah 100% sigurno me super muslim mere ibadeti sa kabul kirla Allah. Tu na jane mufrad. Ek alim vakili samo yek delo, yek namaz imandar kabul te kirel dosta mangel. Dünya loku mange hiç ne vrednost vakiri. Samo yek delo, yek sadak ili yek namaz yo Allah mandar kabul te kirel elhamdulillah ki dünya celo mange ne vredini ništa. Ako ta žena da li Allah kirga kabuli tiro delo. Kubur hajiye adamana te vakira kana. Kubur hajiye tar Roma kana maşallah. Znači na jana više kana kukurani peki Bulgarija urlop kerina, odmor nego kana arakle pošro tan za odmor. Mekka Medina kana modal. Maşallah modal maškaro Roma. Svako kana ušila kva hajiye, pa meda šajda hajiyata ove. So me meda isime 1500 euro. Kaj be me? Ma meda šajte ja. O manuş jala duri hac eli umra eli haciye çak haciye poviši isima. Devam šta 1000 euro isima me susnane ma. Kaçav meda haciyata o teri nama te vakinen ma haciye. Na imeri haci imeri te o. Maşallah. İringape ya kana maşallah nay baro alimitan. Kubur haciye şuna me iringape taro hac pure manuşa ya kana počmini manuş dersi tekiril. Ja kana pušmini akale okoleti sikave, mašallah, znači, na džanglim beka ime hađiluku diploma dobini peka i šehina, subhanallah, na džanglim me dava, da li tu men džanglim ne dava, mena džanglim, subhanallah. Bari medresa znači završen gyan otori, mašallah. Ker gelen duy kurke hađ, ja kana najbaro alimi ulan. Ibara kelja tamo nardo, sumisne da li Allah tiro hađ kakil kabuli mufra. Da li uopšte pučlanto, da li Allah kakil tiro hađ adva kabuli. Hem te vakiravtu mi ek tajnost, nisam skočinak ja vakirina. Koji ringape tari omra, hem tari hađ, na pomeningape, te žene tira hađ, tira omra na netolo kabali. Hem Allah neška žena. Znako kajo Allah kergiato hađiluko, eli tiri omra kabuli, znako tuki kaj tu promeningantu. I ringantu to radvatan. Diklani kabati ya kensa. Diklano tana. O kaburi peygamberi suru, o grobore suru diklano gittiya kya? Diklano tanaka o peygamberi pirgya, o sahaba pirgya, Abu Hureyre sušnelesta, satire kensa diklan. Advana ni sebebi to. Hem te telekeri to šoru. Skromnost te ovo tu u srce. Nego kergja to čalami te forde. Pa, izvinim, opra tu. Adva sana pogyatke ko srce. Su diklan te kensa. Esi pra Allah subhanahu te samo te dikini kabaro vene. Hem Allah asva čistine na sao grebi svine ko srce. Jo Allah sa čistine adva. Kergen hađluko pegamberi vakiri koji kirila hađluko perfektno i ringja pesar nevo bijando manuš. To konto haram ya suyne minus sa plus ulutan. Na minus plus nevo manušina. Nevo život morate počmine. I ringjan to hađija. Tuta na šnuva pe više lošno mafi. Iringyan to hađije, tuta nadikala pe lošno ponašanje. Iringyan sar hađije, nadikala pe tute çalami. A yan morate ove sar hađijeve, aman be. Hem sar pura manuş, tu inan primera verengi, subhanallah. Kubur pure manuşan bişungim Roma, hađiluku kirge iringye pe, nay bari çalımcıya. Allahu akbar, sar şaybe Allah. Hem fitne kelena kovut bari ko camiye. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Sar şayda. Tu sar pura manuş, samo su inan puro beraber çanetin bu ponašnetu. Hem su inan hađije, hem puro ekstra. Dal duj sebep jesetu te ponašnetu pošukar. Hem šužo primjer verenge te ovi. Tu primjer inan internenge. Dar taro Allah i mo prav. Mo kako su inan tu hađije. Puro manuš. Dar taro Allah. Znači Allah nakirila kabul yek delo. Ako ne to ti iskrenost. A dva mora jedino ti kire Allah dese. Sar ke de avere bukya hediye insane se birine naişru hediye. Agar da ketkere ibadeti, kerat va ibadeti ko naişru karnaç. Perfektno ti dikyat va ibadeti tekere da bi Allah tekere le kabuli. Hemakate posle peygamberi vakirga titiringa duy ayete ko Kur'an. O prvo ayeti kayo Allah vakiri e peygamberenge. O tumeno peygamberi hantaru şukar bukya hem kerin şukar delya.
inni bima ta'maluna alim. Tačno me janava su tu men sokerina. Zamislite Allah dva vakiri kase? Vernikongi da li pegamberingi? Pegamberingi. Sam që pejgamberi në të haraki pe Allah janë pidelje? O pejgamberi tano. Na e shukar manushya, na e shukar insani Allah biringi asar pejgamberi. Allah manushya lendar havai bena shune. O lendar loshna bukya, loshna lafina dike. Loshna ponasha bena dike. Sa shukar ponasha be. O lengi Allah vakeri hantar shukar bukya, am kere shukar dilya. Me taşun cana osu kerena. Subhanallah. Keto Allah lengi vakeri adama. Sumisini sumora amengi te vakeri. Ha? Pana duplo. Hem start 5-10 put yapıyor bir şey. Bu o pas numaratı valla amengi valla fya. Geldarina. Keto Allah vakeri peygamberin ke pazinin. Gelin şukar değil ya. Hantar şukar bu kya. Mesaj canavar su mesaj dikava sa canavar su kerena. Pasu te vakeri amen sar normal obična manusha. Pana hepten pana povişe morati ha. Te hatar Allah şukar bu kya. Hem te kera şukar değil ya. Hem te pazina su kere Allah fi opšte hem su kere taro değil ya. Hem pala do vakeri. Od muavera yeti su kere Allah fi mu'minenge. O tumen su verine na. Hantar şukar değil ya. Su dünyam tumen sar nafaka. Veşkuru lillah. Hem o ben zafana Allah ise. İn kuntum iyyahu ta'budun. Ako mangena olesi ibadet tekerin. Wallah vakeri. Ako mangena otumo pralu mi pen tiro delo kabulite oval. Tegene ket kerea delo. I namera bud važno.